Medicinski čudež pa pri naših južnih sosedih. Spretne roke zdravnikov v kliničnem centru Zagreb so novorojenčku takoj po porodu uspešno odstranili tumor v velikosti njegove glave. O otroku in Zagrebčanki še poleti ni kazalo dobro. Čeprav je nosečnost potekala povsem normalno, so zdravniki v 6. mesecu odkrili, da ima otrok na vratu ogromen tumor, ki je ogrožal njegovo zdravje in življenje. Zagrebčanka je zavrnila splav in se odločila, da bo svojemu otroku dala priložnost. Najviše sam se bojala da u biti taj porod, sam porod neće dobro proći, da neće beba preživjeti. To mi je bilo najgori mogući scenarij. Šele ko je novorojenček zadihal s pomočjo cevke, so ga odstranili iz maternice in mu prerezali popkovino. Kmalu so ugotovili, da je tumor, ki je bil povezan z vratnimi mišicami in je imel svoje krvne žile, maligen oziroma da raste, so se odločili za operacijo le 2 uri starega otroka. S ciljem odstraniti tumor, s jedne strane i s druge strane sačuvati sve funkcije u području glave i vrata koje će omogućiti djetetu da normalno diše, jednog dana govori, da normalno guta i u ovom trenutku mislim da smo sve to uspjeli. Pri reševanju komaj rojenega otroka je sodelovalo 20 vrhunskih strokovnjakov. Za večino je bila to ena najzahtevnejših in najbolj tveganih operacij v karieri.